Tiv Catholic Link Internet Radio. Yemda te hama kolu emila ngamanya kila namba atsane so tia yam keke nyakba sababa na loho dido sha Adua sha kinu kra ni hensho Gbilinii na yam kan mama Adua henza wa wase Reverend Fada Melaba, servants of charity nasa kene no to ngwa ana so nechi Seko hen kentite ma wa manchinya jijingi. Amen. Grasti oto wasi Yesu Kristo mando shumondo. Manalumo amuchinya jijingi velo avenchi. Angbane av ken Kristo. Sesuondo manage shaidona mando shumana pa. Shai nia pa shi atiki akerevesi. Savakombo hen Show wesi yechona enevesi maungwa nkane nakbayo nia nkadua wasi ushakindo karanieni henyon Gbilinii shiruba ene dua wasu niane Yesu guwanse kwa nahaye sechi sezate hamachia waka asi wala chi se goma se va dondu shana angane raka en Kristo nguru kyaf Yesu na onya urudu yem bagurenya shashina shipine unyi o tesen utido me na mamitsu wa amtsira umotsorunu Sangwam kane ma kelo utido shawe ku ojiji marku Ethiopia hisha juru shapue tankaruwara zanza kule kyunugbe angane af o Tiv kanja kwaye katewe ukbenshe yange onyane lumuno kbenshe gachi wenyo yange havangina shamyo hono matari kwa yinge ni shintane maangulu no shintane yange ko sumsum vinda opasin yange nyongo so he Yesu Kristo na ha yange Yesu Kristo no kya yone mana pes when you show va dondo wana hapa yange gumaluwe gisa tanken shuma kishije gadio ndon kwa aka ashitane yange hawan kivange umba solo alu senengio onyala yange luru tido shilu kurana tindipa izum ulu yewla ba yange kwa gama yena kenana yange lumuno pava na taga chi ya luchiwe nyari mainge ishinta makasume kukua wan uyo ikolum taha Yesu soye aejela yange ko ta sumsum manendo pasenyo ikya Yesu yange naunla yange tabe wane ren pishina masi yemenki yana zunguru angane ya afken Kristo nyare kido pishi nyare kive achivi nyare kive aunu kaweru nyaya ama ona so uwanduwe kaweru nyare yako kure ama msanyo wambangbe uwe bashinta kaweru nyaya ama launching kwa bazachi ya igbao kawe uru tí ó ṣẹ́ni ṣe ló lọ hàn wé
itiyo ka kiru radio kwashi o television chi ruwe ama kwa ka agbaya iruwe na han chibira chi ka igumaya rukiwe kana ha mbalo ne nyale kana agbanọ nkuya kairu na njai mana roma zaza mana kpiga na ha chachu nyono mashinta wa uru ma chividi kana nzu amira chi kairu venja kwa ba chi kule shinta tarugenchi ngugana ha ba angbana ya enyare kido pishina ha kwa gane gumangu unyare ke facha ogerin sigayo hama mbayuru uma hama msanyu chia uru enyare ufacha okure ba nyare ke facha uyamense umotsoronga nyare kaki wase kibuma nyare kaki esikara negi tsulaga nyare kaki ese sinege angbanu gen akuma ururuma chin uruvanki wa usiga nyare kaki singi njai kaki kose pampa singi manunya siktoyo vingi bakulanse hama kwa suru erin chiya sikla luyo bayren kwa chashima yisiga bayru yo eguma kuranse ya chikuni ngonya orokurambe ya alagaba unwa nyare kingi security yisikla kaonduga ba otifika kwa na ha angbana enyare kiben ba obenga welu million bishi ba yangi kebe ken die inyamito pampa itononga na ha kalu na mabua pueka kurapa kaibe ken yo do se chi se dono ne shate do se chi se tene ba jia se ba honguru aka chocho ashinta akangise akangise akangisenga hakwa suma werena yerene ka mimirachi site yakira masidondo nesha Yesu Kristo ikya Yesu Kristo yage na onyane yelu hachukuru wetega balushachu semba gene ba alaga ongbanu gene na kai ka onya ya Yesu Kristo na kyala wema mu weru nyare gabayo ungwe kwa umbao semba gene ondo nase mfe bagene mba mfe laga mfe wo nona una were nemenina ko vihinta shinko soronta arungu mbia wole ya ukaha onyaru yang bahi Yesu Kristo laga Yesu Kristo kai sechi sesilu yomba ha yonya sechi sesilu yomba kunyo kononsi angbane wase sechi sesilu yomba yankwa shishin mana angbanu gene umbon yura arungu enyare ishi ma uyankwa na angbanwu ya kanja ungu emigana ha banungu enyare ma uyankwa ma nyuma angbane ba gene via atavire we unyoronta turundo achukuni uko ta sunsun manovelo pasen angbane African Christ are nese akasi chintane angbane wase wewe shegene ka kuma osechi sika esa maba Kristo ke pishi gadio arsen nengiyo semba gene ondo nasi shagbina wewe pamneo na nesela sito yu gengisi sito pamashi sito yu sito fie si yiv keneson na semba fancho eringa ha shin toron erinne ka mimiga ba ondo nasi hama ko ondo nasela anasha chukuni o wasi angbane bagenemi
alwe sepa sete hama janda my fe kuwa huwa manaka hongo ayengi michintane mase dundu shak Kristo yo una ese sehingi bazuan amba mtsira batido ma vielen pa eru shavese imodun ishinta ma o motson eru yese baluse ko ndoma yegini ishinta sumsum sevendo passing donusha Kristo yo bamtsira kwa motson o Yesu Kristo aso nasela una tavese una nasa jan bishi njai kakyav yang Yesu Kristo na ha barune nyarela na akai akabe bishi unya na nengi atatu ronda shie chachukuni na kota ja wusumsum na konyere sha wusumsum na vendo pasin ukukumbashinta na nayo ondo jikpa kalagba na kwaga ukukumbashinta nayo Adua zankpa kalagba na kwaga ukukumbashinta nayo bamsemba yerin bakala hingive kwaga ukukumbashinta nayo edoru yerin gbane pa kalanguve kwaga na hayo vihideve yenyi vitwa tatu wishintani parvi pasi aka koki wesumsumne mashin ba ya namba gemba humbo vele apes viyo na have facho udonosha Kristo avangutio alongwe nyari alongwe chivi alongwe yembe shintane oguma juzu wa motsoronge mungu bingo nia angane badomo shoma se sonne toruma una lumuya aise amkar akara mimi mana buse ibume kishumakara washashi shachu seru chivi na ondo shamimi maseru sono ne kwa fano mimi yangi to solomo yangi sona to solomo yang son yalega to solomo yangi son yangi kwa fan ma yang son kwa fan la mimi ya ondo yangi guma ne ka gene ya pinigana Roni kasamba gene ya masuru sono se on the nasingi kapem sempa kase barin senya kase pinejera kase son on the nam humba on the nam heme on the namingi ba siru ne yomba pinene on the nasingi yomba ha yonya on the nasingi yomba rin shumana shagba shumama tesin mimi ya gane wasi aro se son sha mimi ya agene se son grapa on kene yi asa seba pine kene tuwa wasu nyiane on doktero mbana gendero moye akenge sensa ese mana kon igbinda ese dogumo sha chisechi selu ba ye ba on ba bimi ba chive won sha yoga nisiga pa sha shima yesi myo avangetio mana atana ya sha mimi sha chu angana bagene bayo arzi na hayo umotsoro unekase gachi turumon rumuyo anasham kana nama mavesi kene sumayasi masedza mno tesinya vuovo kene masiyo amen Namkani manyanje singo hazo mba wese Fada Melaba na se no ne kishi sho nege hamba tsane mba se nege me around se so ne chi